Yes, reka nongere mfata akakanya nsuhuze mikaze mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nongere mbifurize kugira ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cyo Uwiteka. Mbahani ikaze irambuye cyane kuri page y'amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Niki kigezweho mu karere muri Afrika ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Ni munyemerere dukubite tubangura duhere ku makuru yo kuvuga muri teritwari ya Uvira. Iyi Uvira yongeye kumvikanamo ikitwa umwuka w'ubwo budasanzwe nyuma yuko bimaze kuvugwa ko M23 yamaze gufunga ikirere cya Kiriba. Igikuba kiracitse mw'abantu mwe muri teritwari ya Uvira, ndaje babwira ibyari byo. Haravugwa agace Wazalendo zambuye M23 muri teritwari, bikavugwa neza ko Prede Rusizi yose giye kubamo icuraburindi bitewe n'uburyo buri ruhande rwiteguye urugamba cyangwa se kwa advancinga kurundi. Iki kibaya cya Rusizi birogo ko kiri kwakira cyangwa se kirimo amakuru akomeye cyane. Hongere kumvikana ibiturika by'imbunda ziremereye izi za muzinga muri axe za Kiriba. Ndaje mabwire uko ibintu byifashe 5-5 mu nkengero z'umujyi wa Uvira nyuma yuko FARDC na Wazalendo zikomeje kurunda ibikoresho bidasanzwe hariya ku misozi itandukanye ya Kiriba ureba ahaza Kabunambo. Turaje tubife imuzini muzingo. Hanyuma turanyarukira muri teritwari ya Minembwe. Minembwe undi yiswe teritwari ariko aha ni muri Fizi ngirango. Ahangaha nyuma yuko hakomeje kubaho ibitero bikomeye cyane bya drone za kamikaze z'igisirikare cya Kongo. Ibitero byakomeje kwibasira cyane uduce twa Bidegu, Karingi na Minembwe centre. Byagiye bitana abaturage bigakomeretsa abandi bigasenya imihana ndetse bikica inka z'abaturage muri bino bice bya Minembwe. Aka kanya haturutse inkuru mbi cyane ariko kandi ni inkuru y'impuruza itanzwe na M23 abariyo amarira mariba. Biravugwa neza ko hatabayeho ruremanga kinga kaboko abantu baza gushira. Ubwo ndavuga mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'umutungo yabo. Turaje turebera hamwe ibikoye mu ibaruwa yashyizwe hagaragara n'abariyo ariko kandi n'intabaza M23 yashyize hanze. Hanyuma turakomoza ku makuru yo guturuka muri axe za Mwenga. Ahangaha imwenga byongeye kuba ibindi mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Mwenga. Aha naho birumvikana ko ni muri Kivu y'Amajyepfo. Aha Mwenga havuzwe inkuru mbi ndetse mbi cyane. Icyo nza kubabwira ni ukuyibasobanurira 5-5. Mwenga havuzwe ukuntu haba imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana ihohoterwa rikorerwa abaturage bikozwe n'abasirikare bamwe na bamwe b'Abazalendo ndetse na FARDC. Bikavugwa neza ko rero abaturage babirambiwe nyuma yuko mu minsi yashize muri ibi bice bya Kamituga ni muri teritwari ya Mwenga hari havuzwe imyigaragambyo yabagara ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa na coalition. Hongeye kubaho imyigaragambyo kuri uyu wa 2 tariki 24 Werurwe. Ubwo rero abaturage bakoraga imyigaragambyo yiswe ngo ni Ville Morte cyangwa se umujyi wapfuye. Ubwo tugereje mu Kinyarwanda bari bagamije kwamagana ihohoterwa n'akarengane bavuga ko bakorerwa n'abasirikare bamwe na bamwe bo muri FARDC bamwe na Wazalendo. Turaje turebera hamwe ibice byibanzweho mu myigaragambyo ndetse nuko umwuka wifashe aka kanya 5-5. Turakomoza kuri raporo ikomeye cyane. Ni raporo isa nijya gusa ni za Human Rights Watch zagiye zisohoka minsi yashize ngo ni raporo ya RSF cyangwa se Reporters Sans Frontières ngo ni abanyamakuru batagira imipaka. Ahangaha hasohotse raporo ikomeye cyane ishinja umutwe wa M23. Biravugwa neza ko harabo M23 agiye ifungira hari Igoma muri quartier ya Himbi ariko kandi uyu mutwe ngo wagiye ukoresha container zidafite urumuri ndetse n'umwuka uhagije mu gufungiranamo aba basivile cyangwa se aba banyamakuru. Bikavugwa neza ko rero ari icarubozo ngo rya M23. Uyu mutwe wahise ugaragara cyangwa se wigaragaza mu itangazo sohoye ryamagana iyi raporo. Turaje tubikomozeho turebera hamwe icyo M23 yatangaje muri iyi raporo yishinja cyangwa se iyisiga icyasha ku ruhando mpuzamahanga. Turanyarukira muri teritwari ya Warikare turebera hamwe amakuru ari guturukayo. Ahangaha i Warikare havuzwe amakuru akomeye cyane y'urugamba. Ndababwira aho urugamba ruri dore ko amubyukuri isasu riri kuvuza ubuha muri access zitandukanye za Warikare. Turanyarukira ikazinga ni muri Masisi nyuma yuko imirwano yiriwe isakiranye impande zombi ku munsi w'ejo. Biravuga ko Wazalendo bamaze kwimurwa ahangaha Kazinga ndetse ngo hagaragaye ituza ariko ry'akanya gato. Ni muri groupement ya Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Warikare turibandayo ahitwa mu Ngazi
tunyarukire mu gace kitwa ni Kanune aho abaturage bakomeje guhunga ku bwinshi, hanyuma tunyarukire mu bice bitandukanye bya Katanga turebere hamwe amakuru ari guturukayo nyuma y'uko Kinshasa imaze iminsi ikanga M23 igatangaza ko rwose uyu mutwe wamaze kugaba amashami muri biriya bice nyuma y'uko hariyo umutwe umaze iminsi ufata uduce tw'ingenzi hariya muri Katanga. Reka nzimabwire noneho uko ibintu byifashe maginga ya Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, perezida w'igihugu cya Kongo, ku munsi w'ejo yerekeje ahitwa Bandundu ni mu muhango wo gufungura inama y'abayobozi b'intara. Perezida Tshisekedi rero yari yageze ku munsi wo w'ejo kwa kabiri tariki 24 Werurwe ni mu mujyi wa Bandundu amasaha make mbere y'uko hatangira inama ya 13 y'abayobozi b'intara ikizwi nka Conference de Gouverneur. Aza kuyobora iyi nama yabereye mu murwa mukuru w'intara ya Kwilu Province. Niki yaragamije turaje tubikomozeho tubive imuzini muzingo, hanyuma muze kunyemerera turebera hamwe amakuru ari guturuka mu bice ADF yibasiye cyane, ariko kandi turebere hamwe nuko byifashe. Hari inkuru mbi cyane iri kuvugwa muri uyu mutwe wa Allied Democratic Force, bikavugwa neza ko uwitwa umwe mu bagande wari umuyobozi muri ADF ni umugande witwa ngo ni Defender Kasibandi yiciwe mu gace ka Mambasa. Ndaje mbibabwireho ese yishwe nande, mbibabwireho gatanduko kandi hanyuma munyemerere tuze kurebera hamwe isesengura ku buryo burambuye. Ese Joseph Kabila Kabange nyuma y'uko yongeye kugaragara hari Goma aganira n'itangazamakuru ndetse agatangaza igisa n'iherezo ku butegetsi bwa Tshisekedi, iri jambo rye turirebere hamwe buryo bw'usesenguzi, turebere hamwe uko Kongo ishobora gucikamo ibice, dore ko Kabila yayisanishije na Sudani akavuga ati rwose birashoboka ko ibintu byagenda bikaba kimwe. Hanyuma imbonera kure hariya mu kibira ibyazo byashoberanye biravuga ko zongeye gutozwa cyangwa se ziri gutozwa na maginga ya abavuga ikinyarwanda nabo bari gutorezwa n'abazungu mu kibira. Ndaje mbabwiraho gatanduko kandi turebera hamwe n'umugambi bafite. Ikindi tubibandaho ndabwira ko hari impamvu ihishuwe ababyitaga ibindi muhunge kubera ko ngenzanye inkuru y'ukuri ndetse icukumbuye. Yitwa Jean-Luc Habyarimana, murabizi ko amasimisi bivuga ko Tshisekedi ari we yifuza kugira inkingi ya mwamba mu buyobozi bwa FDLR ku ruhando mpuzamahanga. Gahunda no gutera u Rwanda no kuhungabanya umutekano warwo no gukuraho ubutegetsi bafatanyije n'abambari bagiye batandukanye barimo ba Faustin Kayumba Nyamwasa. Murabizi ko minsi yashize twabwiye ko Tshisekedi icyo ari gukora ari gutyaza umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda no gukuraho ubutegetsi ariko afatanyije n'abarwanya u Rwanda. Amaze iminsi mu myiteguro yo kwakira abo banyarwanda rero bashaka gutera u Rwanda barimo nka Faustin Kayumba Nyamwasa. Yakire Jean-Luc Habyarimana ndetse ni kenshi ngagomba kumwakira kubera ko uyu mugambi ugomba gutyazwa mu buryo budasanzwe. Ejo wundi umunyamakuru Pero Luwada yatangaje ko abarimo Faustin Kayumba Nyamwasa, abarimo uyu washinze umutwe wa Rwanda National Congress RNC n'abandi batavuga n'ubutegetsi bw'u Rwanda barimo Rudasingwa Theogene wigeze kuba umunyamabanga mukuru w'ishyaka RPF Inkotanyi, barimo David Himbara uzwiho gusebya ubutegetsi bw'u Rwanda na Gerard Gahimya wigeze kuba umushinjacyaha wa Repubulika. Abo bose Tshisekedi arabashaka kubeza ibiganiro ngo bafatanyirize hamwe barebe uburyo bakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ngo bicaza amabuno mu rugwiro. Ndaje mbabwire indi ngingo nyamukuru cyangwa se indi mpamvu nyamukuru igaragajwe aka kanya ivuga uburyo Tshisekedi Felix Antoine ngo agiye kubikoramo, ariko n'impamvu nyamukuru yifatiye umuhungu Jean-Luc Habyarimana muri uyu mugambi, umuhungu udafite ishyaka na rimwe ayoboye, utarigeze unagaragara mu buyobozi, ariko kuba gusanga ari umwana wa perezida Juvenal Habyarimana ngo nta nubwo ari cyo gusa Tshisekedi yagendeyeho. Hahishuwe indi mpamvu nyamukuru nje nkababwira gatanu ku kandi bara natwe rero va ku munota wa mbere kugira ko wanyuma ubanye natwe, kanda like tubone ko bikunda, tanga igitekerezo cyangwa se comment dutima muri comment, hanyuma unasangiza abandi aya makuru, kandi subscribe cyangwa se abone kugira ngo mujye kuri wiyongere umuryango mugari w'abadahwema kwibanira natwe mu ruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tuba tudahwema kugenda tubagezaho. Reka ndebe ko nakira umutalam uri Goma tuganire kuri situation Goma, turebere hamwe uko umutekano wifashe muri uriya mujyi w'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru, umujyi wa Goma. Reka tureko twamuhamagara nibidukundira rwose turaba duhirwa cyane, hanyuma turebere hamwe uko situation imeze. Ni munyemerere mbere yuko tutaramufatisha cyangwa se mbere yuko mu by'ukuri hakiri imbogamizi
tugomba kubanza tugakora kugira ngo tubashe kuvugana. Reka mbabwire ko muri aka kanya hari raporo yasohotse, ubwo reka mbariyo mperaho tubone kwanzika n'ibiri kuvugwa Uvira. Hari raporo yasohotse igaragaza ibikorwa cyangwa se igaragaza ngo ibikorwa bibi cyane ibikorwa na M23 mu matware yayo, ndetse by'umwihariko ibikorerwa mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru intara Kivu y'Amajyaruguru, ugenzurwa n'ubundi n'irwanyi za M23. Aka kanya hasohotse igisa nka raporo karahabutaka cyangwa se raporo nge nakwita rutwitsi, kubera ko ni raporo igaragaza uburyo ngo M23 yakoze ibikorwa ndengakamere by'ubugizi bwa nabi byo kubuza uburenganzira ababukwiye. Ni raporo y'umuryango, birasa nkaho hari Human Rights Watch. Ni ngusomereye ibikubiye muri iyi raporo agira ngo ni Human Rights Watch rwose, ariko ntabwo ariyo, ahubwo ngo ni raporo ngo ni y'umuryango ngo w'abanyamakuru batagira imipaka. Ubu nisanzwe nzi ko hari abaganga batagira imipaka bizwi nka MSF, Médecins Sans Frontières, noneho hari n'abaripoteri noneho bari Sans Frontières. Aka kanya amakuru akavuga neza ko ibikuye muri iyi raporo bigaragaza neza uburyo M23 yakoze ibikorwa by'iyicarubozo ndetse igakora ibintu bihabanye cyangwa se bitarimo kubaha ikiremwa muntu. Noneho rero iyo raporo icyo yaje ivuga ngo uyu mutwe witwaje intwaro M23 wakoresheje kontineri zidafite urumuri, zidafite umwuka uhagije mu gufungiramo abasivile ndetse n'abanyamakuru nibura 2 muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byatangajwe mu iperereza ryakozwe n'uyu muryango w'abanyamakuru batagira imipaka, abarepoteri bari Sans Frontières. Rero ryasohotse kuri wa mbere. Ni raporo ishingiye cyangwa se ngo rishingiye ngo ni ikusanya makuru ryashingiwe mu by'ukuri ku buhamya n'amafoto yihariye yagiye agaragazwa, nkuko amakuru yakusanyijwe ni RSF abivuga ngo zimwe muri izo kontineri ziri mu gikari cy'inyubako y'inteko nshinga amategeko y'intara ya Goma mu gace ka Himbi, aho M23 yafashe nyuma yo kwigarurira umujyi wa Goma muri Mutarama umwaka wa 2025. Hari n'ahandi hantu hakabiri hamenyekanye, ni hafi ya radio na televiziyo by'igihugu RTNC, hariya ni hafi ya Mogoma mu mujyi wa Goma. Imbereho mibi cyane nkuko ubuhamya bwa RSF bivuga ngo niyo bigaragara ko iri ahangaha, kuko ngo abafungwa bashyirwa muri izo kontineri ari benshi cyane badafite urumuri cyangwa se amadirishya. Umwe manyamakuru akavuga ko abantu bagera kuri 80 bashobora kuba ngo bashobora gufungurirwa hamwe icyarimwe, bemerewe gusohoka rimwe ku munsi mu gitondo cya kare, kugira ngo mu by'ukuri ngo bikemurire ibibazo by'ibanze, ngo kandi bahabwa ibiryo rimwe na rimwe cyangwa se rimwe ku munsi, bigizwe ngo n'uruvange rw'ibishyimbo n'ibigori ikizwi nk'imvungure. Ngo hari n'abatangabuhamya bavuga ko ngo abasirikare ba M23 bakubita abafunzwe cyangwa se bakubita imfungwa, bakabakubita ibiboko rwose, ndetse ko hari n'abapfiriye muri izo kontineri. Wahoze ari imfungwa ngo RSF yatangaje yavuganye nawe, ariko itatangaje amazina ye ngo ku mpamvu z'umutekano we. Baravuga bati we yavuze ko ngo aho ngaho ba uri hagati y'ubuzima n'urupfu, ngo nta gusurwa, nta kwitabwaho nk'umuntu, ngo kandi hari iyicarubozo buri munsi. Ahacitse cyangwa se ngo abacitse ku icumu cyangwa se abarokotse bamwe bajyanwa handi nyuma y'ibyumweru byinshi bafunzwe, harimo na gereza nkuru ya Munzenze Igoma yongera gufungurwa muri Nyakanga 2025 igenzurwa na M23. Ibimenyetso bifatika RSF ivuga ko yaretswe cyangwa se igenderaho itangaza raporo, ivuga ko ngo byemezwa ngo n'amafoto yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ikigo cy'inteko y'intara mu mpera za 2025, harimo abantu benshi bari ku murongo bayobowe n'umuntu umwe n'umuntu ufite intwaro, ndetse hagaragara kontineri 2 z'amabara atukura n'umuhondo n'iya gatatu y'ubururu. Ubwo rero hakorekejwe ngo isesengura ry'ifoto yafashwe n'icyogajuru mu Gushyingo umwaka ushize, ikigo Planet Labs ngo
ngo ni isesengura ry'ifoto yafashwe n'icyogajuru mu gushyingo umwaka ushize n'ikigo Planet Labs ngo ryafashije RSF kubona inyubako zihuye n'ibyavuzwe n'abatangabuhamya ngo ugereranyije ni ifoto y'umwaka wa 2023 bigaragara ko izo nyubako zitari zihari imbere yuko M23 ifata Goma nk'uko iperereza rya Amnesty International ryasohotse muri Gicurasi umwaka ushize ribivuga. Aha hantu ni ahantu hifashishwa mu gufungira abantu mu buryo butemewe, aho hakorerwa ngo iyicarubozo n'ubwishanyi butanyuze mu mategeko. M23 hangaha irabihakana. Reka turebera hamwe ibyo uyu mutwe watangaje binyuze mu bavugizi bayo birumvikana, kuko mu by'ukuri raporo nk'iyi ngiyi bisohotse ibigomba kubigira yagira icyo ikomozwaho, dore ko iba ije ari raporo iharabika umutwe wa M23 cyangwa se igaragaza ko uyu mutwe ukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Uyu mutwe rero wabihakanye uvuga uti cyangwa se ukomoza mu by'ukuri kubikubiye muri iyi raporo. Reka turebera hamwe icyo uyu mutwe waje ubivugaho. Raporo karabutaka rwose kumva ko ibyo bintu byakorwa nabo ku ruhande rwa M23 ari ibyo bashinja guverinoma Kinshasa uko bwije nuko bukeye. Murabizi ko Kinshasa bafunga abantu bizira impamvu, rero bibaye ari byo M23 ikora ibikorwa nibyo mu by'ukuri amahanga yose yagaya, ariko kandi ese ni ibintu bihama. Ese niba Yesu itangazo ribyamaganira kure yatanze gihamya cyuko ibeshyerwa, icyo nicyo wakwibaza. M23 yayise igira iti, reka turebera hamwe mu by'ukuri ntababeshye icyo M23 yatangaje, kubera ko yayise isohora itangazo rikomeye cyane kandi ryihutirwa rigaragaza uburyo iyi raporo yasohotse ishyizwe hanze na RSF ari ikinyoma cyambaye ubusa. Muri iyi raporo umutwe wa M23 wayamaganiye kure binyuze mu muvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka. Ni mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X yahoze ari Twitter, yagaragaje ko iriya raporo ya RSF igamije gusiga icyasha AFC M23, anenga uburyo uriya muryango uvuga ko wakoresheje mu gukusanya aya makuru. Lawrence Kanyuka yanenze RSF kuba yarakoze raporo yawo igendeye ku nkuru zitarizo zatangajwe ku mbuga nkoranyambaga, aho kuba ibimenyetso bifatika by'ibyabereye ku butaka. Ni raporo ya RSF ibyo yashinjaga M23 tabigarutseho. M23 nayo nta byinshi yavuze, ahubwo yabyamaganiye kure. Ibaza itese ni hehe hari gihamya cyangwa se ni yihe gihamya mwatanga ishimangira cyangwa se igaragaza neza ibyo twaba twarakoreye muri uyu mujyi wa Himbi, umujyi wa Goma. Mu by'ukuri ni yihe gihamya igaragaza iyicarubozo twakoreye izo mfungwa. Hanyuma ikindi, ibi ntago twabitindaho nyaboneka, reka tumaruke turebera hamwe n'ibiri kuvuga muri Kivu y'Amajyepfo, aho ibintu byakomeye cyane muri Uvira ishobora kuza kuberamo intambara ikomeye bavandimwe. Urugendo rwo kwisubiza Uvira M23 ishobora kuza kurusubukura, ariko kandi bikavugwa ko hatabaye itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo batange go ahead, M23 biragoye cyane kuba yakwinjirayo, dore ko uyu mutwe warekuye Uvira ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, murabyibuka. Hanyuma ariko ibiri gukorerwa Uvira na kamaramaza, dore ko ubu ngubu Uvira igenzurwa na coalition ni FARDC, FDNB, Wazalendo, FDLR n'abacancuro. Byumvikane neza rero ko abaturage mu by'ukuri badatekanya, kubera ko abo n'ubundi bari kubagenzura umutekano aka kanya nibo bahoze bawubabuza mu majyanamaza. Hari kwitegurwa urugamba rero. Urugamba ruri kwitegurwa Uvira rukaba rukomoka kuki cyangwa se rukomozwa kuki? M23 nibiri mu misozi yunamiye Uvira, FARDC hagati mu mujyi ntirya ntimira. Ubwoba ni bwose ko uyu mutwe wabatunguruka ba advancinga ukabarasaho ibibombe ukaba wabirukana muri uriya mujyi, cyangwa se ukanabihitana ari benshi. Bikavugwa neza rero ko mu bice bitandukanye bya Uvira imyiteguro y'urugamba irakaze cyangwa se irakomeje. Bikavugwa neza ko murabizi ko mu minsi yashize twabwiye imirwano yabereye mu misozi ya Kabunambo, aho abasirikare ndetse ba FARDC na Wazalendo bamaze iminsi bagaba ibitero kuri M23 muri axe za Sanje. Habereye imirwano ikomeye rero, ubaka kanya coalition ziri muri ku ruhande rumwe rwa Kiriba. Iyi Kiriba ni umusozi n'ubundi wunamiye agace ka Kabunambo. Ni hafi n'ubundi ntihariya mu kibaya cya Rusizi. Ahangaha ngo coalition yahashinze icyitwa ibibunda bya Muzinga, ngo nibyo bigomba guhangamura M23. Havuzwe umwuka w'ubwoba cyane muri axe za Kiriba, umujyi w'ingenzi cyane uri muri kilometero 20 uva mu mujyi wa Uvira.
muri Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha bikavugwa neza ko uyu mwuka w'ubwoba ukomoka ku kwitunganya cyangwa se kwisuganya kwabo ku ruhande rwa coalition. Bivuga ko babonye umusada w'abanyangola, bivuga ko bamaze kugera kuri 500 ndetse n'abarundi bandi bambutse muri axe za Kavimvira binjishwe mu modoka zigera kuri 2 z'amakamyo. Bikavugwa neza ko nabo bazanye n'intwaro zidasanzwe ngo zagujuzwe mu gihugu cya Serbia ngo zije guhangamura M23 mu misozi yunamiye umujyi wa Uvira. Murabizi ko M23 yamaze kumenya amakuru yuko coalition yafunze umuhanda uva Uvira werekeza Bukavu. Ibi rero ni ibintu M23 idashobora kurebera kubera ko mu by'ukuri ingaruka zo gufunga imihanda ku baturage zagiye zigaragaza mbere yuko M23 ifata ibice bitandukanye byo muri Preda Rusizi birimo n'umujyi wa Uvira. Hanyuma bikavugwa neza ko umwuka w'ubwoba nturi Kiriba gusa, ahubwo uri muri axe za hariya Kiriba, za Ruberizi, za Katogota na Rurambo. Haravuga umwuka w'ubwoba za Luvungi, Mutarure, Bwegera, Nyakabere na Sange kubera ko M23 iri kwitegura urugamba, FARDC iri kwitegura urugamba yinjiza intwaro n'abasirikare bashya. Bivugwa neza ko rero iki cyumweru kiza kurangwa n'imirwano ikomeye muri iyi teritwari ya Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo, dore ko bivugwa ko ahitwa hari agace k'ingenzi ngo Wazalendo yamaze ngo yabashije ngo kwambura M23 muri iyi teritwari. Agace kitwa ngo ni Biriba. Ngo abasirikare ba Wazalendo ngo babashije kwirukana M23 ngo na RDF. Debo bavuga n'ingabo z'u Rwanda. Ahangaha Biriba ni mu gasozi ka Ruzizi n'ubundi muri teritwari ya Uvira, ni hafi y'umupaka w'u Burundi. Nyuma yo guhashya ngo abanyarwanda ngo baba M23 ndetse na RDF, nibyo abakorana rwa guverinoma Kinshasa kakanya bari gutangaza ariko ntibatange gihamya. Hanyuma biravugwa neza ko mu bice bya Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu Minembwe ibitero bya drone birakomeje ndetse kwibasira abaturage nicyo kiri gukorwa kubera ko abaturage barashize. Nkurikije amakuru ndi kwakira ahangaha, reka dusome cyangwa se turebere hamwe ibikubiye muri iyi nkuru za M23 yashyize hanze. Ibaze guhitana umusaza w'imyaka iri hejuru ya 85. Mu nyumvira ibyo bintu mu by'ukuri abo ku ruhande rwa coalition bari gukorera abaturage hariya mu Minembwe. M23 rero yatanze impuruza isa nitabariza abaturage, ariko kandi ntabwo ari ibyo gusa kuko irabizi neza ko nta mahanga yumva ikibazo cy'abaturage, irabizi ko umukora ari uwayo wo gutabara abaturage. Ikindi akakanya rero ko ikirere cya Kiriba cyamaze gufungwa neza na M23 kuko ubu ngubu rwose ngo icyitwa drone kuba yahagaba igitero byagorana cyane. N'amakuru tugishakisha cyangwa se tukigenzura. Uvira hari kubera ibintu bikomeye ndetse muri Preda Rusizi muri rusange, ariko amakuru ari gutangazwa gake gashoboka kuko ibintu biri kubayo birasa naho ari ibanga rikomeye. Ahangaha ubwo impuruza nayo babwiye ko nababwiraho yatanzwe na M23 ni ibiri kuba mu Minembwe. Uyu mutwe kuri wa kabiri tariki 24 Werurwe watanze impuruza ku bihe bisa ngo n'imperuka bikomeje kubera muri commune Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, aho ingabo za leta ya Kongo zikomeje gukorera abaturage ubwicanyi bw'indenga kamere. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko usibye kuba abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge bari kwicwa, leta ya Kongo iri no gukora ibikorwa byo kuvana abaturage mu byabo ku mbaraga. Ati turatanga impuruza ku baturage ba Repubulika Demokarasi ya Kongo kubiri kubera muri Minembwe, aho ibintu byafashe indi ntera ikomeye mu gisa nk'imperuka, ubwicanyi ndetse no kuvanwa mu byabo ku gahato ku bavandimwe bacu b'abanyamurenge bikomeje ubudacogora. Imiryango yose irimo kurimburwa burundu. M23 ivuga ko mu rwego rwo kubungabunga agaciro ka muntu yirinze gushyira ku karubanda amashusho ateye ubwoba cyane y'ibiri kubera muri Minembwe, aho kugeza ubu mu bo byamenyekanye ko biciwe muri kiriya gice harimo umukambwe Rudaga Adriani w'imyaka 95 y'amavuko wiciye mu bitero bya drone ihuro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zagabye mu bice bya Minembwe kuwa mbere tariki 24 Werurwe 2026, aho kuri ubu abanyamurenge n'imiryango itandukanye iharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje kwamagana ibitero ingabo zirimo iza FARDC, iz'u Burundi na FDLR bakomeje kugaba mu Minembwe, ari nako basaba umuryango mpuzamahanga kugira icyo ubikoraho. Ibi rero ni biri gutangarizwa ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma ahandi twakomoza ku makuru yo guturukayo ni muri Mwenga, ariko reka tubanze mu Kibira, naho hari amakuru yihutirwa cyane kumbonera kure ndetse ngo n'abandi b'abantu b'abanyarwanda bari gutorezwa na hariya mu Kibira
ngo bagatozwa n'ab'uruhu rwera. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko mu ishyamba rya Kibira riherereye muri komine Bukinanyana ni mu ntara ya Bujumbura ngo hari kubera imyitozo karahabutaka ya gisirikare ikomeye cyane iri guhabwa imbonerakure zari zaroherejwe kurwana muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarwanyi bavuga ikinyarwanda. Ni imyitozo murambabarira. Amakuru nakire ku munsi w'ejo mu gitondo bivuga ko imaze ibyumweru birenga bitatu kabisa birihiritse. Imyitozo iri gutangwa ku mbonerakure ndetse n'abo banyarwanda n'izi nyeshyamba zivuga ikinyarwanda. Babwiye ubwo rero abaturage batuye mu ishyamba rya Kibira batuye mu nkengero zaho, babwiye Source Media Burundi ko hari n'abanyamahanga bari guhabwa cyangwa se bari gutanga iyo myitozo, bari guhabwa iyo myitozo ariko bambaye impuzankano za FARDC n'impuzankano za FDNB kugira ngo bigaragare nk'aho ari ibikorwa bisanzwe bya gisirikare. Bivuga ko bamwe muri bo bavuga igiswahili, ikirundi, ikinyarwanda kandi hakabamo n'abavuga igifaransa. Abaturage bakavuga ko imodoka za gisirikare zizanira ibiribwa n'ibindi bikenerwa abari muri iyo myitozo, ndetse ko rimwe na rimwe abaturage bategekwa gutanga ibiribwa byo kubagaburira. Hanyuma rero amakuru avuga ko nk'abaturage kandi ngo babujijwe kujya gusarura imyaka iri mu mirima yabo muri Kiriba, ibintu bibatera ubwoba n'agahinda. Umwe mu baturage wabitugaragarije ati rwose ntitukigera mu mirima yacu mbere yuko ibi bikorwa bitangira. Batubwiye ko hazaba imyitozo kandi ko tutagomba kugira ubwoba, ariko ubu bwoba burahari kuko ntidushobora gutuza mu gihe duhora twumva amasasu. Twabaye nk'ababyihanganira kuko nta yandi mahitamo dufite. Amakuru akavuga ko abasirikare b'u Burundi aribo batanga iyo myitozo babifashijwemo n'abatoza b'abanyamahanga barimo n'abazungu. Ngibyo rero ibiri kugenda bitangazwa. Muri axe za Karehe havuzwe ibitero bya drone byahitanye abasivile 11, amatungo arasahurwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Igikuba cyacitse ni muri Kivu y'Amajyepfo mu ijoro ryo ku itariki ya 23-24 Werurwe. Bikavuga ko ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa harimo na Wazalendo ngo nizo zagabye igitero nkana ku baturage bo muri teritwari ya Karehe. Itangazo ryashyizwe hagaragara na M23 rivuga ko mu mudugudu wa Cumuyaga abantu 5 bishwe bunyamaswa, undi arakomereka bikabije, mu gihe amatungo y'abaturage yasahuwe mu buryo bwateguwe. Naho mu mudugudu wa Bibatama abaturage 6 bapfuye, umuntu umwe arakomereka bikabije. Hanyuma ibi bitero by'ubugizi bwa nabi kandi byibasiye abasivile byongeye kwerekana mu by'ukuri iterabwoba n'ubunyamaswa bikorerwa abaturage. AFC/M23 yongeye gushimangira ubushake bwayo bwo kurinda abaturage no kurengera abaturage n'ibyabo muri izi axe zigiye zitandukanye. Hanyuma mu bice bya Mwenga naho reka duhite tumanuka twerekeza Mwenga. Ni muri amakuru ni menshi nyabuneka, ndagira ngo tubane ukuyeho rwose waba ukosheje cyane. Ubwo ntarakubwira ibiri Katanga nyabuneka waba ukoze ikosa rikomeye cyane. Warikare Masisa hose ibintu byacitse byadogereye. Reka nyarukire Mwenga. Abaturage bo mu gace ka Mwenga muri teritwari ya Mwenga ni muri Kivu y'Amajyepfo kuri ya kabiri itariki 24 bakoze imyigaragambyo yiswe ngo umujyi wapfuye cyangwa se ville morte. Ngo bari bagamije kwamagana ihohoterwa n'akarengane bavuga ko bakorerwa n'abasirikare bamwe ba FARDC hamwe n'inyeshyamba za Wazalendo. Ibikorwa byinshi byarahagaze mu duce twa Mwenga Centre, Buziba, Kitutu, Rugujwa, Kakemenge, Kibe ndetse n'ahandi. Umuturage umwe ati rwose amashuri, amaduka, amasoko byose byari byafunze. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iharanira inyungu z'abaturage ikizwi nka societe civile ivuga ko imyigaragambyo yabaye nyuma y'uko abaturage bamaze igihe kinini bataka ariko ntibagire icyo babonerwa cyangwa se ntibagire ubutabazi bahabwa. Yitwa Samuel Itebo uyobora societe civile y'Imwenga avuga ko abaturage barambiwe ibikorwa by'ihohoterwa n'akarengane bikorwa n'abasirikare bamwe na bamwe ndetse na Wazalendo birimo kubambura ibyabo ku ngufu. Agira ati iyo abaturage bagerageje kubyanga bahita babatera ubwoba bababwira ko bashobora kubica. Yongera ko mu minsi ishize hagaragaye ibindi bibazo by'umutekano muke Imwenga no mu nkengero zaho birimo kugaruka kw'inzitizi zishyirwaho abantu bakishyuzwa amafaranga, kwamburwa amapikipiki y'abaturage n'abasirikare bakayakoresha ntangurane, hanyuma kwigarurira amahoteli n'amazu y'abaturage nta kubishyura.
iyi sosiyete sivile rero ikavuga ko kuwa gatandatu no kuwa mbere hateganyijwe mu by'ukuri indi myigaragambyo imwenga. Hagati aho kandi amashyirahamwe y'abamotari yo yafashe icyemezo cyo gukomeza umujyi gukomeza imyigaragambyo bise ville morte kugeza ku munsi wo kuwa kane. Birumvikana ko rero ibintu bitoroshye naka na gato muri iyi axe cyangwa se muri iyi teritwari ya Mwenga ni muri Kivu y'Amajyepfo. Imasisi umutekano ikazinga. Biravuga ko wagarutse nyuma y'igitero cya M23 kuri axe ya Kazinga cyari kigamije kwirukana Wazalendo. Bivuga ko rwose hagaragaye ituze risa n'igihe ariko gito ariko ridashingiye ku mutekano usesuye y'Ikazinga, agace gafite akamaro kanini kari mu murenge wa Oso Banyungu muri Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma yuko ku munsi wo kuwa mbere habaye imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi ba M23 na Wazalendo ifatanyije na FARDC nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano abivuga. Ingabo za Kongo zifatanyije na Wazalendo ngo zabashije gusubiza inyuma igitero cyari cyagabwe n'inyeshyamba za AFC M23 zashakaga kongera kwigarurira ako gace. Ni imirwano yamaze amasaha menshi cyane irangira inyeshyamba ngo zisubiye inyuma, aho kugeza ubu Kazinga kigenzurwa neza n'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo bakomeje no kongera ingamba z'umutekano muri ako gace no mu nkengero zako. Amakuru atugeraho aturuka mu buyobozi bw'ibanze agaragaza ko ingabo za leta zirimo gukomeza gukaza umutekano no gukomeza kwiyubaka kugira ngo zirinde neza ako gace gafatwa nk'ingenzi mu bijyanye n'umutekano w'akarere ka Masisi. Hanyuma nubwo bimeze bityo ariko umutekano uracyari muke kandi ushobora guhinduka vuba. Hari n'amakuru atandukanye agaragaza ko inyeshyamba za M23 zirimo kwisuganya no kwitegura kugaba ibitero muri aka gace ko muri Kivu y'Amajyaruguru muri rusange. Aha ni Kazinga muri teritwari ya Masisi. Warikare ingabo za leta ngo zabashije kubloka cyangwa se kuburizamo ibitero bya M23 muri axe ya Mungazi kuva kuwa mbere baresuranye no kugeza ku mugoroba ku munsi w'ejo. Igitero cy'abarwanyi ba M23 ngo cyari kigamije kwinjira mu gace ka Mungazi ni muri Warikare ngo FARDC yabashije kugisubiza inyuma. Hanyuma nk'uko amakuru atangwa n'inzego z'umutekano n'ubuyobozi bw'ibanze bivuga, abo barwanyi banyuze ku murongo w'umugezi wa Usuka baca mu ishyamba bagamije kugenzura cyangwa se kuzengurukaho ingabo za leta ziri kugira ngo bagabe igitero gitunguranye mu gace ka Mungazi kari muri groupement ya Ruberike muri teritwari ya Warikare kari mu maboko ya FARDC. Icyakora urugendo rwabo ngo rwahagaritswe n'irondo ryahurijwe hamwe rigizwe na FARDC na Wazalendo mu gace k'ishyamba rihakikije. Nyuma yaho habayeho kurasana bikomeye bituma abaturage bagira ubwoba bwinshi ngo kubera mu by'ukuri igisubizo gikomeye cy'ingabo za leta cyangwa se kubloka kw'ingabo za leta n'Abazalendo ngo indwanyi za M23 zasubijwe inyuma zisubira aho zari ziteye ziturutse ku ruhande rwa Kibati n'ubunini muri Warikare. Kuri wa kabiri rero hagaragaye ituze imungazi no mu nkengero zaho. Ibikorwa bisanzwe byarakomeje. Ingabo za Kongo FARDC na Wazalendo ngo bakomeje kugenzura ko gace nubwo umutekano ukiri mu by'ukuri abaturage bahangaha bakiri muri dilemma. Felix Tshisekedi anyarukira Ibandundu ni mu gufungura inama y'abayobozi b'intara. Perezida w'igihugu cya Kongo kuri wa kabiri tariki 24 Werurwe mu mujyi wa Bandundu hari habaye inama ikomeye. Ni inama y'abaguverineri b'intara. Aza kuyobora iyi nama akigera ku kibuga cy'indege. Perezida yakiriwe n'abayobozi bakomeye barimo minisitiri w'intebe, abagize guverinoma, perezida wa Sena, vice perezida wa mbere w'inteko nshinga amategeko, abayobozi mu gisirikare no mu gipolisi, abadepite, abasenateri, abayobozi b'intara n'abandi banyacyubahiro batandukanye. Ku muhanda wa aviation abaturage benshi bari bateraniye ku mpande zombi z'umuhanda. Abana, urubyiruko n'abakuru bari bahageze kare baririmba indirimbo zo kwakira perezida wa Repubulika. Kuva ku kibuga cy'indege kugera ku biro bya guverinoma hariya ku biro bya guverineri yaho inama yabereye hari umwuka w'ibyishimo n'ibirori bidasanzwe. Abacuranzi bagiye gutya baracuranga bararirimba izamazamuka bashimira perezida Tshisekedi wabagendereye, ariko kandi banamugaragariza urukundo ku buryo budasanzwe paka hageze. Umutekano wari wakajijwe cyane mu mujyi wa Bandundu. Uretse abashinzwe umutekano rero benshi bari bahari na zakajugujugu zari zimaze iminsi zikora amarondo mu kirere. Inama ya 13 rero y'abayobozi b'intara yatangiye kwa kabiri ikaba igamije guteza imbere ubuhinzi, ubworozi n'uburobyi mu guteza imbere icyaro no guhuza umusaruro wacyo n'amasoko yo mu miji. Hanyuma icyo ngicyo nicyo navuga muri Katanga, Grand Katanga.
umwuka mubi ukomeje kuba wose, murabizi ko hamaze iminsi havugwa umutwe ukomeye cyane ugamije gukura ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi, ndetse byatumye n'abo y'Kinshasa batangira kwikanga ko uyu mutwe waba ugamije cyangwa se waba uri mu maboko ya M23 cyangwa se undercover M23. Izi nyeshyamba rero ngo zitwa ngo ni Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo MDKC, zimaze iminsi zesurana na FARDC mu buryo bukomeye ndetse zigarurira n'ibice bigiye bitandukanye hariya muri iya ntara. Hanyuma umujinya ni wose muri uyu mutwe, barashinja ubutegetsi bwa Tshisekedi kwica abavuga igiswahili bo muri Katanga, Rumbashi ndetse n'ahitwa za Kasumbalesa, Kilwa n'ahandi. Bakavuga ko uwo mutwe w'inyeshyamba witwa Force de Progress Communansap wakizwe mu ngabo za Congo, ariko kandi hangaha hakubwiza ukuri ko uyu mutwe bivugwa neza ko mu ntambaro ikomeje kurwana na FARDC muri Katanga wamaze kwigarurira uduce twa Tumbwe, uduce dutandukanye twa hangaha muri Katanga, two muri teritwari ya Mitwaba muri au Katanga. Bikavugwa neza rero ko mu rwego hari nakitwa Konga kagace nako kafashwe n'uyu mutwe. Bikavugwa neza ko rero mu rwego rwo gukaza ama operation FARDC yohereje umusirikare kabuhariwe uyu uzwi cyane mu gisirikare cya Congo, General Edi Kapent, aho yagezeyo ngo akurikiranire hafi ibikorwa bya FARDC n'uburyo hari kwitegurwa kwivuna umwanzi muri biriya bice. Hanyuma ikindi nababwira ni munyemerere tugaruke noneho turebera hamwe iby'inkuru mbi cyane ituruka muri ADF. Muri ADF haravugwa inkuru mbi cyane. Yitwa Defender Kasibandi, ni umwe mu bayobozi w'umutwe w'iterabwoba wa ADF, Allied Democratic Force, yishwe mu gikorwa cya gisirikare cyihuriweho n'ingabo za Congo FARDC na UPDF. Iki gikorwa rero ngo cyabereye ahitwa Asangwa, ni hafi y'uruzi rwa Lindi ku mupaka uhuza uturere twa Lubero na Mambasa, nk'uko igisirikare cya Congo cyabitangaje kuri wa kabiri tariki 24 Werurwe. Kasibandi yishwe ari kumwe n'abandi barwanyi bane. Iki gikorwa cyari kigamije gusenya ibirindiro bikomeye bya ADF muri ako gace. Raporo ya Bridgeway Foundation igaragaza ko izina n'ifoto bya Kasibandi biri mu bayobozi bakuru ba ADF yobowe na Musa Baluku. Igikorwa cya gisirikare kibanze ku mutwe wari uyobowe na Abukas, umwe mu bayobozi bakomeye b'iyo mitwe uherutse kuyobora ibitero byahitanye abaturage benshi mu gace ka Bapele hariya muri Rubero. Muri icyo gikorwa kandi abasivili batatu bari bafashwe bugwate bararekuwe nubwo tariki nyayo cyabereyeho itatangajwe. Mu makuru yatangajwe mu cyumweru gishize byavuzwe ko nyuma y'uko umutwe wa Abukas wimukiye mu gace ka Bapele muri Kamena umwaka 2024, nyuma y'amezi make abarwanyi bawo bavuye Ibandulu berekeza Bilulu banyuze Imidede bajya gutabara undi mutwe wa ADF wari wirukanywe cyane mu gace ka Biakato, Mambasa n'ingabo za Congo FARDC na UPDF. Ibi rero bigashimangira amakuru avuga ko ibitero biri kuba mu gace ka Mambasa bikorwa n'imitwe ya ADF iturutse Ilubero, cyane cyane Imangrejipa yobowe na Abukas. Hanyuma umuvugizi w'ingabo mu gace ka Sokola rimwe muri Grand Nord ndetse na Front Nord yitwa Lieutenant Mark Elongo yatanze umuburo ukomeye kubafatanya n'iyo mitwe, agira ati aho muri hose ibyo mukora byose mwihishe mufatanyije n'aba barwanyi turi kubakurikirana, muzafatwa mwese mushyikirizwe ubutabera. Yes, hanyuma ni munyemere noneho turebere hamwe iby'umugambi wa Tshisekedi wo gutera u Rwanda n'uburyo ari kuwutyaza kwityazo rwose, akavuga ati bigomba kugerwaho. Turebere hamwe n'impamvu nyamukuru Tshisekedi yahisemo gukoresha umuhungu wa Habyarimana mu barwanya leta y'u Rwanda. Hashize iminsi havugwa ingendo z'abarwanya leta y'u Rwanda bakorera ingendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Izi ngendo nta kindi zigamije uretse guhuza imbaraga kugira ngo bazahungabanye umutekano w'abanyarwanda cyangwa se bakoreho ubutegetsi bw'u Rwanda. Tugendane neza. Mu bagiye i Kinshasa harimo umuhungu wa Juvenal Habyarimana twayibabwiyeho yitwa Jean-Luc Habyarimana. Uyu Tshisekedi aramwegereza cyane uko bwije no ko bukeye, arashaka kaba inkingi ya mwamba cyangwa se abarya shiga ry'inyuma mu bazaharanira kugera kuri uyu mugambi. Ariko ikitwa ubushobozi cyo Tshisekedi arashaka ko uyu muhungu wa Juvenal Habyarimana aba umuntu ugomba kubikora, dore ko yonse n'ingengabitekerezo ya jenoside. Tshisekedi rero yaramwitegereje
amubonamo umuntu yakwifashisha byoroshye, atekereza ko byamufasha gutera intambwe, ndetse atekereza kumugira umuyobozi w'ihuriro ry'abarwanya leta y'u Rwanda rivuguruye. Ni ihuriro ry'abarwanya leta y'u Rwanda rivuguruye. Hari amakuru avuga ko iri huriro ngo rizaba ririmo abagize umutwe w'iterabwoba FDLR n'abandi banyarwanda bari mu buhungiro, barimo nk'abahoze ari abanyapolitiki n'abasirikare nka Kayumba Nyamwasa. Abakora mu nzego z'ubutasi zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Bufaransa bavuga ko Tshisekedi atahisemo Jean-Luc Habyarimana kubera ko ari umuhungu wa Habyarimana gusa. Ntabwo ari uko ari umuhungu wa Perezida Habyarimana, oya, ngahubwo hari indi ntambwe bashaka ko baterana, cyangwa se bari kubitangaza. Hari icyo ngo babonye gishobora kuba cyihishe inyuma y'uko Tshisekedi yahisemo uyu muhungu. Ni ukuvuga ngo amakuru akavuga ko iri huriro rizaba ririmo FDLR, ariko iyi FDLR uyu muhungu Jean-Luc Habyarimana agomba kuba ari we muyobozi wayo. Ubwo ndabivuga gute? Ku rwego rw'isi niko nabivuga. Ariko hari n'abandi banyarwanda nyine bari mu buhungiro, barimo abahoze ari abanyapolitiki n'abasirikare nka Kayumba Nyamwasa bafite umugambi wo gukora ubutegetsi, ngo bagomba rero gufatanya muri uwo mujyo. Ubwo rero nk'uko nayo mbabwiye, abakora mu nzego z'ubutasi zo muri Kongo no mu Bufaransa bakavuga ko Jean-Luc Habyarimana Tshisekedi atahisemo Jean-Luc ngo kubera ko ari umuhungu wa Habyarimana gusa, ahubwo ngo yanashingiye ku kuba ari we ukunda kwigaragaza cyane, akaba n'umuntu uhora ateze amaboko ku buryo kumukoresha byakoroha. Ni ukuvuga ngo Jean-Luc si no kuba ari umuhungu wa Habyarimana, ahubwo ngo ahora ateze amaboko ku buryo kumukoresha byakoroha. Uyu Jean-Luc ntafite ishyaka, ntiyayoboye urwego urwo ari rwo rwose, ariko Tshisekedi amubonamo umuntu yakwikoreza ibikorwa by'icengezamatwara byibasira leta y'u Rwanda, bikagaragara mu buryo bworoshye mu gihe yahabwa ibyo akeneye birimo amafaranga. Ni ukuvuga ngo imbaraga bashyira mu gufasha Kayumba Nyamwasa i Kinshasa ntabwo zingana n'izashyirwa muri Jean-Luc Habyarimana, nubwo badafite ishyaka, dore ko Kayumba bo bafite ishyaka nka RNC. Uyu mwene Habyarimana we nta shyaka afite, ntaki, ariko ngo ahora ateze amaboko byakora cyane rero kumukoresha, ukamuha uduhenda abana, ubundi akagukorera deal, cyangwa se akajya mu mujyi wawe mukagendana mugaharanira iyo ntego yanyu. Ubwo rero Jean-Luc nubwo adafite ishyaka, ariko Tshisekedi amubonamo ishyaka ridasanzwe ry'umutima, niko nabivuga. Ubwo rero biragaragara ko ngo Tshisekedi nyuma yuko amubonyemo umuntu yakwikoreza ibikorwa by'icengezamatwara byibasira leta y'u Rwanda, ngo nta kabuza niwe agomba guha ibyo byose, akaba ariyo babikorana, bigaragara mu buryo bworoshye mu gihe yahabwa ibyo akeneye birimo amafaranga. Amateka y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane agaragaza ko nyuma y'urupfu rwa Habyarimana umuryango we wahungiye muri Zaire, wakirwa na Mobutu Sese Seko wayoboye Zaire kuva muri 71 kugeza muri 97, mbere yuko ihinduka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo magingaya. Ubwo rero amakuru avuga ko nk'uko bigaragara icyo gihe Mobutu yitaye cyane kuri Jean-Luc, amugaragaza nk'umusore w'intwari, ashingiye ku bivugwa ko yafashe amafoto y'indege ya Habyarimana ikimara kuraswa, amuha $5,000,000 z'amadolari. Makuru avuga ko Mobutu yitaye cyane kuri Jean-Luc ubwo bahungiraga muri Zaire. Noneho Mobutu akagaragaza uyu Jean-Luc nk'umusore w'intwari, ashingiye ku bivugwa ko yafashe amafoto y'indege ya Habyarimana ikimara kuraswa, amuha $5,000,000 z'amadolari y'Amerika. Umuryango wa Habyarimana rero wavuye muri Zaire ujya muri Gabo. Bivugwa ko ubwo wageraga i Libreville muri Gabo, Omar Bongo wayoboraga iki gihugu yahaye Jean-Luc Habyarimana izindi $3,000,000 z'amadolari imbere yuko ajya mu Bufaransa. Nubwo Jean-Luc yahawe amafaranga yose, ibibazo bye bijyanye n'ubushobozi ntibyakemutse. Amakuru yemeza ko yabayeho mu buzima bwo gusesagura, nk'aho ayo mafaranga atazashira. Ngo yakundanye n'umugore wo muri Gabo, babyarana abana 2, ariko umubano wabo warasenyutse kubera ubukene. Kuri ubu Jean-Luc rero n'abana be bombi babana n'umugore wa Habyarimana, Agathe Kanziga Habyarimana, aho kuba mu rugo rwabo bwite. Ni ukuvuga ngo abana bombi ba Jean-Luc uko ari 2 bibanira na nyirakuru, nyina wa se, birumvikana cyane. Tshisekedi rero ngo yabonye imibereho ya Jean-Luc nk'amahirwe, atekereza
kumuha amafaranga akeneye maze nawe akamwifashisha mu bikorwa byo kurwanya leta y'u Rwanda nk'igikoresho aho kuba umunyepolitiki uhamye. Abo mu nzego z'ubutasi bagaragaza ko Tshisekedi abona Jean-Luc nk'umuntu watuma icengeza amatwara rigira ubukana hashingiye ku mateka ya Habyarimana nka se umubyara, ariko ibyo bikaba bigashoboka mu gihe mu by'ukuri amumenyera ibyo akeneye byose. Mwumvise ko Jean-Luc Habyarimana afite ubukene. Ku rundi ruhande, amakuru ava i Kinshasa avuga ko umugambi wa Tshisekedi watangiye kugenda nabi. Abo muri leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bavuga ko Jean-Luc yahawe amafaranga yo kwifashisha muri uru rugamba ndetse no gukora ubukangurambaga bwo kwibasira leta y'u Rwanda, ariko ko byinshi yakoze birenze gushinga urubuga Extra Africa Media Group. Birumvikana cyane ahangaha Tshisekedi yiyambaje Jean-Luc nk'umuntu uzamufasha kugeza ibye kure hashoboka. Ni Tshisekedi uri gushaka gukora iri cengezamatwara, ariko kandi yagera i Kinshasa agasinyira gusenya FDLR. Murabyumva neza. Uwitwa Tshisekedi ibyo byashoberanye. Ejo bundi ndetse byatangiye tariki 27 Kamena umwaka ushize, u Rwanda na Kongo nibwo byasinye amasezerano y'amahoro i Washington bifashijwemo na Amerika. Gusenya FDLR no gukora ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda biri mu ngingo nyamukuru zigize ayo masezerano. U Rwanda na Kongo byayashimangiye mu tariki 4 Ukuboza 2025, byongeramo ingingo y'ubufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu, byemeranya ko abashoramari b'abanyamerika bazabigiramo uruhare. Ejo bundi u Rwanda rutangira gufatirwa ibihano ngo ntacyo rwigeze rukora mu gushyira mu bikorwa ibijyanye n'amasezerano rwasinye Washington. I Kinshasa ntiharebwa icyo basabwa, gusenya FDLR nk'ikintu cy'ibanze. Murumva ko Tshisekedi akomeje ahubwo umugambi wo kuyubakira imbaraga. Noneho birangira ejo bundi tariki 17 Werurwe, intumwa z'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo zongeye guhurira hariya i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baganira aho ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano basinye rigeze. Noneho intumwa z'u Rwanda na Kongo zahuriye Washington kugira ngo ziganire n'ubundi uko ibihugu byombi byahoshye umwuka mubi ukomeje gututumbana amaginga ya hagati yabyo bitewe no kutubahiriza amasezerano y'amahoro. Izi ntumwa nkwibutsa ko zumvikanye ko u Rwanda na Kongo bigiye gufata ingamba zifatika mu kubahirana ubusugire n'ubwigenge, FDLR igasenywa kandi ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho zigakurwaho. Uwitwa Tibonagi uyu ni umwe mu bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabaye umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afurika. Yagize atyaraza abivugaho, ariko muri iyi nkuru reka mbabwire uburyo yagaragaje ugushidikanya, ndetse namwe nkeneye ko mu bitekerezo mumbwire ese murabyumva mute. Uyu Tibonagi yagaragaje ko kugira ngo amakimbirane muri Kongo ahagarare burundu, leta ya Kongo igomba kubanza kwambura FDLR intwaro, kuko uyu mutwe ugambiriye cyangwa se ubangamiye umutekano w'u Rwanda, ariko agaragaza ko ngo nta cyizere afite. Ibi yabikuraga kuki? Yabikomozaga ku mibanire ya FDLR na guverinoma ya Kinshasa ndetse n'igisirikare cya Kongo. Birumvikana niba muri presidence abarinda perezida harimo aba FDLR ruharwa, niba inkingi ya mwamba ku rugamba ruri guca ibintu muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru FDLR ari iri ku isonga, niba abambari nk'igihugu cy'u Burundi gicumbikiye aba FDLR barenga 9,000 nk'uko twabigaragarijwe, kubasenya bizahaturuka kuki? Niba FDLR ari igisirikare cy'inyeshyamba ariko kikaba kirusha imbaraga n'ubushobozi n'imirwanire igisirikare cya Kongo, bizagenda bite ngo igisirikare cya Kongo kirwanye FDLR kiyirandure? Kuko ikijyanye no guhashya FDLR binyuze mu biganiro byo simbona ko bishoboka. Kandi nanone ikindi ku rundi ruhande, ese hakwemererwa u Rwanda kwinjira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu buryo bweruye ngo ijye kwihigira FDLR? Ibi nabyo ugasanga ni ikibazo gikomeye. Ariko gusenya FDLR bikozwe, ikibazo cyaba kivugutiye umuti, kubera ko u Rwanda rwahita rusabwa nabwo gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka nta no kuzuyaza. Ubwo twakwibaza uko byagenda mu gihe u Rwanda rwabaho rutirindira umutekano. Iki nacyo abantu barakibaza bikabayobera. Icyo nshaka tuvuga aha ngaha, reka tumenye icyo Nagi yavuze. Uyu Nagi avuga ko nta cyizere
ariko agira ati ni byiza gushyira hanze irindi tangazo ry'amahame rihuriweho rya Amerika, Kongo n'u Rwanda ku ngamba zo guhagarika amakimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko byose ati bihera kuri Kongo igomba gusenya FDLR, ikibazo kibangamiye u Rwanda ndashidikanya cyane ko babishobora cyangwa se ko babishaka. Unity Bonage, ese koko FDLR kuyirandura uri Tshisekedi yahera he? Murabizi neza ko Tshisekedi afatiwe runini na FDLR mu rugamba hanganyemo na M23, birakomeye cyane. Ubwo ariko iyi FDLR yubakirwa ubushobozi, reka turebere hamwe uburyo ihora yiyubaka uko bwije nuko bukeye. FDLR igira inyungu igira, cyangwa se ibona inyungu, ibona ibikoresho, ibona imbaraga, ibona bitoza, ndetse ityaza umugambi uko bwije nuko bukeye.